Kumonchu muligiri bono charagire Chinsa Isato chiabono botukenga kine kukualigania SMS ya mangana Amayia nyaro kumanya gati ya retu abireto kukualigania kurwase mambia hiyalenge ntambe kwa Chinsa chigabono chiabono marogoba ayabali kibaito abirwa gusangire koro chinkongo chonsi ime na isiko yorgongo ruwa Gusii nyaro litukeliganira ya Jumatano saliki sano na ibere mutenye 12 omwaka bw'ekiri bubere na 22 na mange habereka okolekana nokwegana kwanda bunalitukulia oneli yali alenge nga kiende bonongo chikokomanya yamunenda mange nakoko sansamuranira aseri bwa wetera Ndizi TV obwansu bwo Gusii tangana kigima hinyira bono litokubwatira nere gwetera sumuno bwimanyiriyo igakoroko Joshua Auta tetonyara mangana yo asenchira yoko ya chuta. Alikuwa anataka tukufe wote. Sasa akajaribu anihande mimi. Ise monto na kiwakora iga muiboli kubabekera abana baje banesumo na kubabeteme yuara ligo sento komanyi. Tayari tuko na watu karibu milioni 13 ambao wamejiunga na Hustler Fund. Kuetania bakenya milioni 13 nigo bakabesire chibesa chia Hustler Fund chibesa chia kabesuru nigo chire bilioni 5 ikabono. The 21st century, we should not do things which were done in the 1st century. Ebintu ngonchorera biragiye gukora rero tebiro mu women rabubwe county ya Nyamira jerusha mumanyi. Ayomo nenda mange monchu muligire bona isaranso ke kumenya senchira yobo ikirano eritirane nchenkoro Vincent Onyancha. Igoto kwa chakira kurwase county ya Kisii ya matuko 15 neli mwakerokeria abarai ne kurwasa ngoro Gusii anabona women rep kurchi county Chinsa county ya Nyamira county ya Nyamira ya Kisii niko bagandete ko gikeria kunrigwa na boigo ne chisegi chegenka litukolia lero moyego monene asokunyara ko gikeri chisegi chegenka niko kolekana asegeti Kenyan Trago Green Stadium omoyego bo kwaliganirwa no mwemsebo godi yebeno Steve Arika abwasabarai bande baba wikirana asomo jegoyo omulike itobenende mo Steve nekirana segetie kyonna gotwaliganira roboti rokubwatia Nama tukata tatigaire bosi bwokwera kwa matuko 15 nelimo yo kwegerera gokea kwa okoneri gugwegenka gender based violence. Egeti kia ibeno asome gwariga niguno mu MCA bwe ward yeye omosike Steve Arika gati yabageni ba kisiasa vaikirana na muno mu women rep Kisii Doris Donya Aburi oyo Nyamira Jerusha Mumanyi oyo Kirinyaga Jen Njeri na gati ya aba MCA be county ya Kisii. Hakuna mama atachapwa na hakuna baba atachapwa. Hata watoto wanachapwa vibaya na wazazi. By the way, mzazi ufai kuchapa mtoto. Mtoto ni wa serikali hata kama ni wewe umemzaa. Wa mama atukuli tuchape wa baba. Tunakula tupate nguvu tulinde wa baba. The 21st century, we should not do things which were done in the 1st century. Tumepita mpaka leo maete akala mtu bakatanga tole digital tole.com. How can you be .com and do things which were done long time ago during the analog ages? Kisii, mimi nimetoka Kirinyaga, si mmeniona? Mimi ni msichana. Watu wa Kirinyaga walisema round hii tunataka msichana, sawa sawa? Kwa hiyo kina mama, wasichana wetu tuwachunge sana. Maana pale Kirinyaga tumeamua ya kwamba kama msichana ameenda shule na amesoma na anaweza kuenda pale bunge aweza kuturepresent, basi tutamchagua. Ebyombe ao byokogero bwene bwa mwanya bantu na biro byombe ikirana ebyo byabeka chinkwana chiabo bene igoro yobo unereria gwetera ababwatani babo. Hatutaki kabisa kama mimi mama wa kaya nimekataa hayo mambo hayo, na hata kukanyaga na miguu kwa kutangaza amani na viweza na nafanya kila mwaka. Na kanyaga na miguu kwa kutangaza amani kwa sababu tuishi na amani majumbani. Baki intuna abantu omonto no monte kera obo mwanya abantu bwaja tiga obo mwanya abantu bwaito ororekane totiga mawaja yaiga. Orogongo rwa Gusii nigo rwasabiru kwenekia ebirengo byobonererie byakeire gwetera masikania maya gati yebigori byonsi imiye binyoro.
Lero nili tukoli nene sana esengencho na inche na ikirega gabuno musani wakishanga ase fight against gender based violence na inche nonde atwale go sabanga bwate sia serikali na ende karamu aroliro monta atwaliro abakongu kero kende ko runyomba go se kero kenda se birengereryo mole ate report ya sabagambi nabagambi banyale ko babako makonya egera abantu abaiki kuchinya gitali na ende kero kende bakole counseling egere mbaba sagokwa ekiagera obugima bwo muntu igobole very important. Please, tumekuja hapa leo kubasharana sio kwanza kwenu amangana yo kwaro kitijaroka aroti gabe the thing of the past ekiagera nyinyi sasa mnatoa ule utamu. Mungu aliweka utamu, sisi tunatoa. Asoma ya gokora kanalera igasegeti kyanya ntrago ningene mwamwe narakoba abantu bonse kwena kibunango kyana ni bale bikoru byokoreribu kwa basubati abasacha amona abana mona stika kechi cheru sanemeyega yo mutinyo yuko mina kabere reporter ya Ndizi TV kuraiga segeti kyanya ntrago totoka imea Iveno Ward ebonganya ribari chache county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven Mbiye muno mulikito Ndemo Steven asorobo chirwa senchera yoboikirano bogo gotigara samangana alengeto kundre wanabogona isegi chegenka omoye gondebere ni gokolekana senya getale ya Kisii Teaching and Referral Hospital county ya Kisii abwaso muwaziri wa wachenole ya buhali abagakoboli bali bagendrete kundre wakone kibunangwe soki bali na wakoroboti eliege tambo kerokoiro mulikito bene Josephat Amisi na ikirana senya getale ya Kisii Teaching and Referral Hospital atwaligani roboti rokobwatia Amatuko atano na limo koena na obasemi bugokora chisegi chigenga nigagendrete mense ya Kenya anene ase county ya Kisii asoma yego yo ogendrete elituko lya lero nigokolekana bene imenya gitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Ya leo tuko hapa katika hospitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital ambayo mkiangalia kuna watu kadhaa wamekusaramu hapa na tuko hapa kwa sababu ya kusherehekea hii siku muhimu ya 16 days gender based violence activism ambayo ni siku tunataka kuangamisha maneno ya gender based violence ambayo inadhulumu sana mtoto msichana na mama, ingawa tunaweza sema pia wanaume ama wavulana pia wanaangamishwa, but sana sana wenye wanaangamishwa sana ni mama na msichana, ndio maana tunawaangalia leo. Na katika kaunti yetu kama health department hatujanyamaza hivyo. Kuyakwana ya omwaziri wa wachenume county ya Kisii lea bwari nigatabira serikali ya county yo niganyare kwa bayikwire bitambukiro lyo kwene kinga chisegie cyo cyanyare kwa bachikwire nanse kati yabo kwena no baseme gwetera abagambi abanyare kwa bakurangire kibaraza nabo igo obasebe bwa bene gokia sabanyagitali asanyagitali enda kwa kijiji, kwa community ambayo tumeweza kuelimisha watu wetu ya kwamba hii maneno iko na tuwe wakuwe waangalifu, ya kwamba wamama wanatulumiwa, wababa pia wanatulumiwa, na kwa hivyo tumeweza kukusanyika kwa communities, kwa mabarasa na watu wameweza kupata kuelimishwa. Hata hivyo pia tumeweza kufunza wafanyikazi wa afya ogosarwa ku mwana inyaruka nabo igo chisegi ase chinga ngati yalia anyara ko kwanira ituko lya lero ase boigo esegeterene ya rurwe anene guchasa baiboli kwene kinga banyale ko bakobeka obotenelio buya ase chinga chiabo. Njia moja ya dhuluma ni nyingi, sio moja, ni nyingi. Hii maneno ya ukeketaji ya watoto wasichana ni kitu haijakubalika na ni kitu lazima. Physical ile ya mama na baba nyumbani pia ni njia moja ya gender based violence tunasema, ama mtoto mchanga kudhulumiwa kama ako chini ya miaka 18 ambayo tunaita defilement, any sexual harassment iwe kazini iwe nyumbani, hiyo that is ni njia moja ya gender based violence. Sasa mjue na muweze kuripoti mambo kama hiyo ikitokea, tuweze
itachukua sheria mkononi na huyo mtu ataweza chukuliwa hatua. Boigo mwaziri Lea Bwari nigatabire serikali irachikoba ikwira igitambukire gitindi gochase montonde bwensi oranyera koba korete gitango kyokogendera kwebina by'ekisegi kyegenga baya ambayo haikuwa ni ripoti ya haki kwa sababu maybe amepewa kwa njia moja ya corruption. Pia watu kama hao tunataka kuhimiza wananchi ya kwamba watu kama hao pia wakapatikana, hata ikiwa ni hospitali, hii ulaghai imeanzia hospitali ama kwa police station ama huko kwa community, please report to us, tuambie, and tutaweza shirikiana pamoja na tuweze kuweka hao watu mikononi mwa sheria. Uripoteri gataseni kia Ndizi TV kurua enyagitari ya Kisii Teaching and Referral yeri imeyoba katika tibu mchobo songo imeye county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Biyamuno umulike itobene Josephat Hamisi asoroboti rwa senchire yobo ekranu bono goti Josephat Hamisi asoroboti urugoro ya gender based violence ugo ikase county ya Nyamira tumulike kago kolekana abalimi bechae nabaigo anene kurwase factory ya Gyanchore ni gobona barokane kwe murungania achibura buruchane kiwali tukolia lera kubwatakana noko ni weke ginga kyobolemo senseme yunigo chinga kechi abalimi awe factory ya Gyanchore baganira barai goso agati na kojara kogaya n'umuchando gendete kwanekiwa igoro yoko ni okweke ginga kemo kyobolemo senseme yumulike tukurose county ya Nyamira Jobu Mangi na roboti rwa senchira yoboime Eburaburu nigo yene kigwa asege ikaro kyo mweri wo mwaka ikigekoro kwa annual general meeting ase factory ya Gyanchore egotoka imeye county ya Nyamira oboko ngunigo bwachaka ekero abarai babalimi baba bagusinyana chinkwana chingake chomoroberi oyo igoro yobolemo bwa moyoyi ikikirira abaremi kogerera abarai bale gokwana egetambukerio kyomukarani gwe factory eyukoreta obotoereru nkebegeti matunda asomukutano oyu obagakwerera gati omo-director bwe zone ya Timi Thomas Nyandieka nigo ateba okogani kwabo n'omugondo oyu onigwe asobwango erinde koyokonya tochikoibwa chichaman 56 boka bagayikororo bakero lemne mteya abalimi yakenyire buno bulimo bwabere ni project squatters ba setro bakatayaya letas even salvage even 1 acre ulibora tokororo tobokonya mulimi yakoreki usina konyeke bone twaje anyoga kugamba ngakinga kyo mulimi bakokonyeka so ebona sikeja gocha onyo mulimi yakonyorose shiringi amendu jirtyo bolemo nera nyone singi barongebere eira bana school bale mimbagi kelia mangana abagakoreka litiko lya rero asebasaba obwene koba aroro asokoni gwo kwa mugondo yo bare bateba abantu bari batayite gokoroba kora gukikoni umugondo ryo ito intubu n'abaremi twakanira umugondo ito bashe konibwa paka twarangiriribwe a special general meeting toche buna abaremi tomane gocha gwantirana umugondo yo ojikonibwa oboko mutobwate iko toko na juchikiro twamago tebunga chikire gitoko na juchiko ande factory tochikokore ruri chibesa igoro mono kubwa monde committee etubwatisie n'abantu tubwate gentekemo ntwanje ibintu byagiyanjiro bisaleke abanda bayitongana bari kintu basi January ensemo yende mbasaba okoigwana nakoba egati abarai babalemi elinde gokora chisegi ekyo te factory ito aserit koria rero tiritogogeti egento togo sabangeringa tigaba director baitoli tangani babekechita bauti cyabensemo batyamo egere bakonye factory ito nchoire getambokero koligi omonyakero gobwe factory yu Thomas Nyandieka wetera senchera yesimi oyore miabalemi nachikoire getambokero kyabwango nago ikaransi abarai bonsi inse elinde konyora lichibu igoro yobole mobwo esuku kwetaraika ngorangiria ndabanya committee bonse bagyanchore kachime bache bayikaranse bakwanire umugondo moyoyi babolia maswali na nje mbaterio sobokora bwasorereire erinde baruo bwa musi kero mondo noyobo
bono ekiabalemi bagosaba noboene n'obwasio kukoba ase factory eye elinde banyore ogokonyeka kurwa ase factory ya Gianchore ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi na habana chebina hemeronge berase kambere kenene gosa ikotiri tukulia lero maiga yogo chorani gwa bagotiani wa omoje go kotiani abana chebina buni go kolekana ase nyumba yobore state house memo cho Nairobi abuboy go asumurai wense William Samuel Ruto bakawekana asomo yogo yo gotiani go somo koyo bana chebina Philomena Mwilo ni go Ruto bakagotebona chinga kechino kubwatira na sokonyara go korra abakenya abuna tokomanywa Omorai wense Dr. William Samoei Ruto ni gaine kiogotiani wa kwa bana chiebine meronko ebere ebeke ngambere kenene abo boigo babekese yo wanchirana kurwa bokoreri ase omwananchi omuroberi okorekana ase nyombenene yobura ya State House imeyo mucho Nairobi abana chiebina abo ni gobare Gishoi Patricia Njeri Kaveza Diana Recho, Chirchir Sophie Chebet, Dr. Sifuna Nixon Wanyama, Sharif Mwanaisha Saida, Nyaga Eston Mbogo, Chigiti John Munkwimi, Mulwa Peter Mtua, Mviga Lawrence Mugambi, Mtai Gregory, Wananda John Robert, Samuel Mukira, Olel Francis Ocheng Odhiambo, Dr. Giviru Freda Mugambi, Magare Dennis Kizito, Honorable Masharia Florence Wangari, Odera Teresa Achieng, Visran Alem Al-Nashir, Patricia Nyaundi na Boigo Mongare Josephine. Gokwana magega jogo tiani woko Morai wense ni gago kerege tambu kerekyo asiboiga ba kirambuya na gotebane kioro kereryo buna ense ya Kenya nere asobo koreri. We are consolidating the place of Kenya as a democratic country. The swearing in of these great men and women to serve in our judiciary confirms to us that Kenya is an independent country and all our institutions of governance are working. It is my singular honor to say congratulations to all the judges sworn in this morning. Ruto boigo nigo abagania banachie bina bokorosi erieta na boigo korwa obokoreri oboikeranu buna ebwenerete. I implore upon you, as you discharge your responsibilities, as you consider all the issues that come before you, always remember that you serve in the judiciary of Kenya. We want the judiciary dignified, we want the judiciary respected, and we want a judiciary that promotes the values of our nation. And so it is your responsibility, individually and collectively. Ogotiani wa kwabo ni gokogo cha magega yomurai wense wetia marietabo wetrase gazeti ya serikali abori tukore igoro chitariki isano nemo magega ya marieta yo ikiwa bose bwaye neke ombege tenere tobo koreri webigambero Judicial Service Commission. Eye nigo yabeire entunda ya kabere asomurai wense William Ruto kwenekia ogotiani wa kwaba na chiebina korwa chinga kia tiane tuwebuna omurai wense ya Kenya. Goripoti gata seni kia Ndizi TV, erietariane Evelyn Osero. Diemono habaliki omwesi obase konche mira never asoro bochi rwa sinjira iyo boy kiranu chinga kichumura wense boy goni gekirana asomo yigabu gorobo chakwa nyomba osoko wachi wechi nyomba chieli golianse ase county ya Machakos rutoka ukwana kurwase county serikali ya Kenya kwanza begetemero bya soko nekikiro mwaka chinyomba chiri buchimibero ikachinyomba chiri buchimibera getano mkwaga chuchire kire county area ba Kenya banyare gokonyeka Ruto boigo negate abone gasiasa nigo ya erne kitigati no kubwatira na gwikirania magendero anachi county Ruto gokona kurasense meye county ya Machakos negate abuna abakenya bange nigo bachandegetana chinyomba cyo komenya egatate bere serikali ene chikone kibuna nkonyare kwaga ja chinyomba chi county asobo konyi wabantu konyara chinyomba chiri goli lianse. Tumekwisha maliza sasa mambo ya uchaguzi. Viongozi wamechaguliwa na hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya kwa makosa. Kila mtu amechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki sasa kwetu kama viongozi ni kuungana, ili kwa sababu tumepata sehemu yetu
tuungane ili pia tuwatafutie wananchi wetu waliotupigia kura. Na ndio sababu leo mimi nafurahi kwamba tunaanzisha nyumba karibu 5,300 hapa Syokimau katika mpango wa affordable housing. Hii mradi ama hii housing project ni mojawapo ya projects ambazo iko katika mipango ya serikali ya Kenya. Nia yetu ni kujenga kila mwaka nyumba kati ya 1,200 na 1,250 every year. Wakenya zaidi ya 6.5 milioni wanaishi katika slums ama informal settlements. Watu ambao wako na mortgage katika taifa letu la Kenya hawafiki 40,000. Inafaa tuwe na watu karibu 1.5 milioni wakiwa wanalipa mortgage ili wawe home owners. Lakini matatizo ni kwamba hatuna manyumba ambayo wananchi wa kawaida wanaweza kununua. Nyumba nyingi ambazo zinajengwa ni ya bei, haiwezi kufikiwa na mwananchi wa kawaida. Na boigo chinga kichumure wense William Ruto ni gate abuna serikali ya eneligetio muroberio oyega bwasala fund gochiko bakonya abakenya bonse. Ruto niga kireko ko umuroberio bottom up na gote abuna eganga ya serikali ya Kenya kwanza ne kono koneke wali bali bono konyora wanse nkonyara bali gukini wana sensemo ya uchumi. Ruto niga tawekira boni gaba Kenya nigo barokana ukabechibesa cha sala funda asata biro gikira boni gaba Kenya chi milioni 13 ni goberi kila somorobereyo asabega serikali ya sentune ntangani ya watokereji bilioni 5 ocha saba Kenya. Ruto wego nigate n'abantu nabakondra kugaja chibese cyabo wetira somorobere bwasala fanda sate biro kiraboniga nigo bagachire chi milioni cy'ibesa wetira somorobere bwasala fanda sogote abuna bakenya barakonya kakubwana n'ensembeli ya NSSF asate biro kubwatira nabo gukini uchumi ngati yari barachikomolekera asoboime. Harakati hii ya kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Nataka vile vile mjue ya kwamba sote tulisema ya kwamba tunataka kusaidia wale wananchi bottom up. Tunaanza na wale wako chini, si ndio? Na ndio tumesema ya kwamba we must have affordable credit to the people ambao wanafanya biashara ya kawaida. Hustler Fund tumelaunch awamu ya kwanza, tutalaunch awamu ya pili Februari. Tayari tuko na watu karibu milioni 13 ambao wamejiunga na Hustler Fund. Tayari tumepatiana bilioni 5 katika hiyo mpango, na mimi nataka niwaulize Wakenya wote ya kwamba ukichukua mkopo ulipe ndio uongezewe ile utakopa the next day. Na katika hiyo mpango vile vile tuko na mpango ya pension ya wananchi. Kila mtu ambaye atakuwa katika hiyo program pia atakuwa anafanya saving. Mimi nimefurahi kwamba tayari in the last 1 week savings imefika 250 million. Na inaonekana wazi ya kwamba it is going to collect more money in savings than what currently NSSF is collecting. And therefore I want to congratulate all the people who are participating in this platform, kwa sababu savings ndio itatusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Wale wanajua mambo ya uchumi wanajua ya kwamba investment is a function of savings. You cannot invest what you don't have. Na hata hii mikopo yote tunakopa from all over the place ni kwa sababu sisi wenyewe hatujaweka pesa yetu ndani ya saving. The money we are borrowing from China and every other place is the money saved by the people of that country. So we must drive our own development using our own savings, and that is why savings is very important. Na tutashirikiana pamoja na nyinyi.
Na gotigana na yubono boigo chinga kichumurebe kama kia ODM rera murodinga nigaikirania okogani kwaye maiga yokomera na bwatani bazimio asensema yakamukunje kutoka se county ya Nairobi nigo chinga kitangana rera kanyorara riogo chukotwaro kurobekana litukolia lero asikole nsema yayate abuna no komera na bwatani bazimio na wali baba etoko boko ngakiye chukura sobo cholibwa etobona nebu moko yego bwikiri bubere na merongebere nebere asomo yego yabare ahomba ikirana gati yabo omukonyi bwazimio mathakarua boigo ababwatani bande Kalonzo Musyoka nigo baikira nasomo yuberi tukolia lero raira gukona kuna nseme yakamukunji me county ya Nairobi ni garoka nago checheri yoburayibwa yomurayibwensa William Samoei Ruto asate wikira bone igambarisa ne kano burayibwaye ekerenge kanagyo kumena na bwatani bazimia bwasichiri buke bantu baika nigo bakwa no burayibwaye omurayibwensa William Samoei Ruto sabate yabuna mbaligeti kotwara moncherero ase serikali raira boigo gate abuna nigo yarengenga kiyaye ntangani komena bwatani baye magechukura elikunyara gukwa no burayi bwense no naboni gate abuna taraitabirana no burayi bwabere bokorwa nekyombe kyobo choli nechibe ABC anasaroka na komochia omunyakiro bwekyombe kyo wafula chebukati. Vijana hoi, wamama hai, wamama hai. Tumeona vile mmefika na mmefurika. Asanteni sana kwa kufika. Sasa sisi tuliamua kusema kabla tujafunga mwaka tuketi chini na watu wetu kidogo. Jamaa wakaanza kupayuka, wakaanza kutetemeka. Kaza ni nini? Wanataka kuleta fujo, wanataka kufanya maandamano, wanataka kuharibu mali ya watu. Kasema wapi? Sisi waenda wazimu. Sisi waenda wazimu. Na tukitaka kufanya tutasema mhanga. Ama sivyo? Tukamwambia ya kwamba nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika. Nani hajui? Nani mgeni hapa Yerusalemu? Sijui mnajua? Mjua yale yalifanyika? Sivyo? Sasa sisi zote tunajua yale yalifanyika. Mimi nimewaambia tulikuwa hatujafika wakati ya kuongea. Tulikuwa tunasema yale vitendo tumeyaona. Yale vitendo tumeyaona. Na Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa sababu tukasema hapana, hatuwezi kungoja mpaka siku 100. Kwanza tuambie jamaa ya kwamba bado sisi tuko. Hatujatoka na hatubanduki. Hatutoki. Nyinyi mnaona yale yalifanyika kule Bomas wa Kenya. Simuliona? Simuona vioja. Bwana Chebukati au Chebuchetha kwanza alisema alfajiri ati yeye amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda kupumzika. Amekaa kule mpaka alitoka saa 12 anarudi saa 9. Akawacha wale commissioners pale wakaendelea na hesabu. Akirudi anasema niko na matokeo. Wakamuuliza hii matokeo umetoa wapi? Na gotigana yubono niga abana bane batigirene chinkomba chimbe muno ekero bagende tukura no mwabo basenyagetari ya Omabe yase county ya Omabe yenko bwatekana na tato mwabo ko enekia obabetire meyo marahange maiga yoko bahesumo korengana no sacho yo runio chingo yo reise nigo wanabaga kobeta abana bayeme yo marahange ekera bahesumo ekero kiriyo mongino ya akorera buno omugako yenige kerenege kole kiekebe soko tware lyo manaliye genkana korokana go tware birengerie binge egento kero nyara kuba bete emeyo abana bahebane maiga yo kuba isumo maiga yo mwako yugo karege kore kyo somo sacho go karege kore kyo oyo bwate myaka 40 nigo bono nera baga kunyusumo na weita.
Alikuwa anataka tukufe wote. Sasa akajaribu anihande mimi. Sasa venye alikuwa anataka nianze na mimi nikatoroka. Nikasema kama ni ngumu niende kwetu. Juu sasa alikuwa threat. Nikaenda kwa chief mara 2. Ya 3 sasa ilikuwa worse paka ilikuwa Sunday. Alikuwa ananitishana ananifungia mlango anataka kuniua. Around 5 p.m. we received 4 young children who it's alleged to have been assaulted by the father. They came from Homa Bay County, from an area called Kochia. The children were alleged also to have been given some form of poison prior to being assaulted. Omwaziri w'uburimi Mithika Rinduri niko bonanyaraga kuburia abarimi kwaneka ngotumeka bare Chinsa chinga cyo kunyara gukinyo uburimi amune imeri byabo naboigo amo netugo nigatebero na Chinsa chinyinge cyabere cyo gutumeka nigo cyerero goncherere kwerire egenta batebage kwerero go chandeka nabego nogo kwa kumurakera ase Chinsa ao nigatebero buna engenchonera abari mabwete kwebwatirania nakonyora amayegeri yabonete bunenchire mu yo kunyara gukinia ekemeli kiabo. Has come up very strongly is how we can harness water using the new technology so that we avoid over-dependence on the rain-fed agriculture which we are practicing back home. So this is the message we want to take home, that we must now use new technology. We must also encourage in areas where we can do roof catchment as a way of also getting water. Yesterday we were serious in discussions on how climate change affects our food systems, and I think it's almost common ground that everybody in this meeting agrees that the effect of climate change have been so adverse on our food production, and there is a need for all of us to work together to combat climate change or to deal with climate change. Na gotiana na yueki na kegetigo gosio weka mbere kana kya meru igoro yokwamererio gochoro we committee bene ya bwente ko bonenga ba commissioner bane kurwase ko mbere kyo bochori nechimbe IBC ligekinegia chaka gotegerero kolengana no mokonyi bubunyakiro ubeke mbeki Juliana Cherera oyo abo sobete ka wetigie mirimo kurwase ko mbeki IBC wetira somo wakire Donald Kipokorire niganyara ko bolia ekigambere go kya meru nke base kumobwatirania kinekyo aso omwakili yo somegerio yabakagoteuna ekineke ngabune kyonge kiwaseke gambero kya Nairobi. Yes. Other issues she will be following on her own, not through this litigation. So she requests to be excused from this litigation. Because if you look at our petition, we have now involved the tribunal that has been set up. In our petition and in our application, we are seeking orders against the tribunal that was set up by the president. Yes. And if you look at the petition that is in Nairobi, it's not talking about those issues. So, my Lord, we feel that this is a matter that should proceed here as filed, because, my Lord, the 3 petitioners are citizens and they have come through this court in defense of the Constitution, even under Article 3(1) of the Constitution. So we feel that we should proceed today. This is a fairly straightforward issue that can be canvassed. Gentlemen, this is a matter of great moment. That is one. So the court cannot lightly issue orders either stopping the proceedings or in a way that allows a party to leave without taking formal application and responses. I will only grant 2 days, meaning today, end of today, tomorrow, court cut. By Friday, we have everybody's motion in, and then by Tuesday, because that's the next working day, the 13th, we hear the motions that will have been filed. And then we give directions at the end of the 13th, hopefully so that the matter going on Tuesday the 14th in Nairobi, we will have our input to consider.
Munshumulikire bono inyora niko gendete gotengera Ndizi TV obwansu bumugusi na bokondera gotobwati gweterensemelie mtandao SM ya Facebook na bogotonyera buna Ndizi TV News Digital na bogensemelia YouTube na bogotonyera buna Ndizi TV News ngo wakirambye muno asogotoro ko yatengera Chinsa kigobono chiebono botukori twale kubwatira nere gwetera sumuno wimanyiriyo igakoroko Joshua auta na bego Petronira mukira oyene kichibi chamuneliyo gichago ikere asenchira erenkirano ankyo maiga yoko bokana nyasaye buna botambe umira na Brighton Makoli na Sara Nyarangi ondira baraza asomorobelio obwensa kyatomera litukuli jumana ndasemesa ya mangana maya litirane nchinkoro Vincent Onyancha.